Now, what is your greatest fear in life? Unsay pinaka-gikahadlukan gid nimo? Some of us are afraid of sickness. Hadlok ta masakit. To our students, you're afraid of failing. You have failure in your grades. To our business-related members or believers, mahadlok ka nga ma-bankrupt imuhang company, ang imong business. We're afraid of accidents or even death. Nahadlok ta mamatay. Mahadlok ta maguba ang ekonomiya sa Pilipinas. We have a lot of fear sa atong life. Now, according to study shows that most people are fearful of accidents, losing money, rejection, or disappointing others. Nahadlok tang tanan ana. But listen, there are only few people think about what really matters. And that is the state of their soul. If there's one thing that we should be fearful of, it's not money, it's not the earthly things, but it is the status of our soul. Ingon ang Bible, kung naman kay kadlukan, kahadluki ang pagkalaglag sa imuhang kalag. Amen? And usually atong mga students, mas mahadlok pa sila sa ilang professor kaysa Ginoo. Students? To our company workers, mas mahadlok pa ta sa atong mga boss, sa atong CEO, kaysa Ginoo. And mahadlok pa ta sa bagyo kaysa lake of fire. So if we are afraid of God's punishment, the hell or lake of fire, mao ni dapat ang pinaka-priority nato sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Next slide, please. Now, you can lose your business, fail an exam, or face sickness and do not recover. And recover. The point is, kung ma-bankrupt imong business, pwede ka mag-invest next time. Kung masakit ka, pwede ka mobalhin og nindot nga hospital. Kung ma-fail ka sa imong relationship, pwede niyo ma-restore. Tanawa, pwede niyo mausab, but not your soul. Amen? Once ang soul maimpyerno, sorry beloved, forever na gina. Ang kwarta mawala, pwedeng pulihan. Ang negosyo ma-down, pwede magbawi ka next time nimong investment. Pero once ang kalag maimpyerno, that's forever. Without Jesus, there's no second chance. A soul without Christ is lost forever. Look at these cars. Look at this car. This was during the Typhoon Tino. Tanawa ha, kanang mga sakyanan na. These are the reasons why people neglected worship. They neglected the Word of God. These are the reasons why they don't have time for God. They cannot even pray to God. They are not even afraid of God's warning ani nga Bible. Ngunit hinungdan nganong sitag absent og Sunday, di ta mo soul winning, dili ta mamino sa pulo sa Ginoo kay busy ta pagtigom aning butang. These are not just pictures. These are symbols, pictures, reminder, remembrance of how worldly people are. Inana ka worldly ang tao. But look at this. 10 years ning gitiguman, 5 years ning gihulog-hulugan sa bangko, pero one night lang gikuha sa Ginoo, right? Usa ka gabi lang gikuha sa Ginoo. Wala pa na-appeal din ang mga mansion, mga balay. So yes, you can buy another car. Imong car na bahaan, you can buy another car. Your house was destroyed by the typhoon or earthquake. Well, you can build another house, but not your soul, beloved. Once you're lost forever. Ug dapat nimo nang hinumduman. Next slide, please. So what are the most treasured things in your life? Unsa may mga butang nga pinaka-importante sa imong kinabuhi? Many people will say, well, it's our house, it's my car, it's my business, or the money they've been worked so hard to earn. Why do people value those things so much? The answer is because of the price. Wa mo kabantay, basta mahal ang usa ka gamit, ampingan gid nato, right? Pero ganig baratohon, bilin-bilin lang nasa kilid.
But if the price is high, the price is expensive, we value so much those things. Example, car. Diba? Example, Kani, next slide please. Mansion. Brother Isaac, kung nakainani kanindot ga Brother Isaac, nga mansion, one day. Mangandoy pakakag, nindot kayong balay, niya mani ka, invite on kasmaktan, tanong, kisami guba, wire, nagpasad-pasad, anya, punder ang suga, inani yung balay. Do you think magka-interest ka sa church? No. Ngadto sa church, yung church na mission ministry, ngadto sa bukid, naghatag sulwini, unya gikan ka sa inani nga balay. Do you think maganahan ka sa ministry? No. Ingang kaari na lang ko sa balay, magstay. You don't have time for God, you don't participate the church, you're so busy making more money, protecting your mansion. This is one of the reasons why people don't have time for God. Next. Not all, but some people. Next slide. Unsa ni siya? Rolls Royce. Philippine peso value ani nasa 16 to 18 million pesos. This was 2018 nga model. Kung naa kay aning sakyanan di kunweng, i-parking ka nimo lang Bardopino? No. Asa. Imo pargo is pwede padak ang gate paso siya isoda ko kung sakyan. Dili. Moingon di si kunweng, no, di ko matus maktan kay wa ko'y kaparkingan. Di ko matus, mangita kong kaparkingan. Ato Gorsibo. Pero this is the reason why people sometimes ignored God's voice, the Word of God. They were so busy because of this. Look at this. Once the price is high, once the price is expensive, we value so much those things. Right? Basta inani ka mahal, ay imong naong nanang sakyanan. Basta mahal kay mong balay, mag-amping ka nga di maguba sa bagyong tino. Basta mahal ang presyo, ato gyung pingan og mahalon pod, right? Next verse. So have you ever measured the value of your soul? Let me ask you, what is the price of your soul? Have you ever asked that question? Okay, mahal akong balay, my car is expensive, my family of course is so expensive, but how about your soul? Which is more expensive, those things, material wealth, or your soul? Matthew 8:36, the Bible says, what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Listen, beloved, even the value of the entire world, kung ang entire world ba tagaag presyo, i-gather tanang gold sa kalibutan, tanang diamond sa kalibutan, tanang fuel sa kalibutan, land, sea, everything nga nasa kalibutan, hotel, mansions, government, kung ang tanang tao prisuhan. Ang tanang butang sa kalibutan prisuhan, that cannot even compared to the value of one single soul. Dili na makatandi sa usa lang kakalag. Now, si Brother John Ray, he has only one soul. Pero ang usa ka kalag ni Brother John Ray, kumpara sa tibuok kalibutan, kulangon pa ang tibuok kalibutan. Usa lang ka kalag, beloved. And that is why the Bible, that even a single soul repented of his sin, all heaven shouted for joy. They celebrated over one sinner repents and received the gospel. Isa lang ka kalag, tibok langit nagfiesta sa kalipay. Amen? In ana ka valuable ang imong soul. Next verse. Next slide. Mark 8:37. What will a man give in exchange for his soul? This picture, look at this. The verse is asking you, unsa may ikabaylo nimo sa imong kalag? Kung naa may ikabaylo nimo sa imong soul, unsa man na siya? Now, the answer is on the picture. What's the answer? Money. It's all about money. If there's one thing nga ma-exchange nimo sa imong soul, people think money. That must be money. Kwarta. O mo na reason ang tao daghang tao na impierno tungod sa kwarta. Ang ilang atensyon na sa pagpangwarta, wala na time gani invite nimo sa Domingo sa pagsimba.
Now, next slide. Now, there's a parable of a certain rich man. Listen to this parable. Luke 12:16-21. Jesus told them a parable saying, the land of a rich man produced plentifully. So there was a rich man, very, very rich man. And he said, verse 17, he thought to himself, what shall I do, for I have nowhere to store my crops? So, sa iyang kadato, ingon sa kadagan ako kwarta, asa man ako ibutang. 18, he said, I will do this. What's his opinion? What's his plan? I will tear down my barns and build larger ones. And there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years. So relax, eat, drink, and be merry. Tanawang tao, sa kadaghan niya kwarta, sao man ako, daghan naman kayo kwarta, daghan kayo investment. So, muna akong buhaton. Padak-an ako ang sudlanan sa kwarta. Compared today, muingon siya nga, mag-open kog mas dako nga bank account, or mag-open kog mas dako nga business, padaghanon pa na akong kwarta, aron ko daghan akong kwarta, mag-relax na ko, magsigig kaon, enjoy sa food, inom og maglingaw-lingaw. Look at this. This is how majority of the people thinks today. That the purpose of their lives is just to earn money, eat whatever they want, drink whatever they want, and be free. Just enjoy life. Laag dito, laag diri. Para nila, maulang na ang purpose sa ilang money. Look at what God's answer to this. Verse 20. If you think the same with this person, ingon si Jesus, but God said to him, what? Fool. Oh, in Cebuano, buang. People think they are wise enough because they have money. People think they are wise enough because they have a lot of cars, a lot of businesses. People applaud me. People look up to me. I have a lot of influence. I am so powerful. I am so wise. But in the eyes of God, they were fool. It's foolishness compared to God's wisdom, compared to His purpose. And what was God's solution? This night, your soul is required of you. It's a foolish man. Dagan kag kwarta, muna imong una nalimtan nimo, ako'y creator, na kay purpose, karong gabi una, kuhaon ako imong kinabuhi. Munang daghang king dato, natulog lang, kalit ang nangawala. Well, kung mo ni imong concern, dili ni siya wisdom. Ang wise nga tao nag-perform sa purpose sa Ginoo. Verse 21, so is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. So true richness, ang true richness, it's not about what you have inside your banks. It's not what you have inside your pockets. It's not the richness, treasure seen in your houses, whatever you have materially or physically. True richness is how you obey God toward your purpose, sa imong calling, sa imong purpose, God-given mission. True richness cannot be seen, but it can be obeyed. It can be performed because true richness is always connected sa imuhang pag-fulfill sa purpose sa Ginoo sa imuhang life. Amen? Amen. Next slide, please. So the reason why the soul is priceless because it is eternal. Amen? Eternal. One day, your money will be gone. One day, your house will be rotten. One day, your cars will be kauno na sa flood. Dato ganina, gipanglamoy lang sa baha. One day, mawala ang tanan nimong kwarta. Even your family, they will die. All of us will be gone. But your soul will remain forever. Ang imong kalag, dili na mawala. Mo na nga priceless na, di na pwede prisuhan. Unsaon no pagpriso ang usa ka butang nga di gyud mamatay, di gyud mawala. Kinumdum ang mga antiques. Kinsa naga-collect direk antiques? Mga antiques. Dito sa among bukid, daghan kig antique dito. Mga salog, antique.
Namuyo pod mga antics. Kaila bitaw mo antik? Ngano wa mo ganahan, di mo ganahan mo. Kaila mo antik? Unsa man na sa inyo tawag ana? Karaang, nakabalo man day mo. Di ba, the more magkadugay ang usa ka butang, the more magkamahal. You know, I love to watch documentaries about histories. Bisa mag-drive ko sa sakyanan, ang nasa kong cellphone, puro gina-downloaded nga mga documentary sa history. And dito, nakitaan nila dito ang isa sa mga karaan nga painting ni Jose Rizal nga Batignaong, 28 million pesos. Si Andres Bonifacio, nakitaan dito ang isa sa kanabarang murag kanabitang sulat lang nga naipirma sa decree, papel na hapit si kabalo value basta 30 plus something million. Papel na nga magisi. The more magkadugay sa kabutang, the more siya magkamahal. How much more ang imong kalag nga di gyud mamatay. Amen? Amen. John 11:25. John 11:25 to 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live forever. And whoever lives and believes in me shall never die. It's very clear. According to Jesus, if you receive Jesus in your life, if you are saved, your physical body will die, but your soul will live forever with God. Di ay ka mamatay. Mupuyo lang ka sa langit hangtod suway katapusan. Now, for those who don't believe the gospel, sa mga unbeliever pod, Revelation 20 verse 10. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone. This is the lake of fire. Now, what happened there in hell or in the lake of fire? What will happen? They will be tormented day and night forever and ever. You see? Unsa may, if one day you will be cast to hell, to the lake of fire, unsa may mahimo sa imong kwarta? Unsa may mahimo sa ato ang mga talento? Na? Wala. Unsay mahimo be sa imuhang mga gi-invest sa kalibutan? Wala gyud. Muna dapat natong masabtan ba nga the true treasure is not what we have seen, what we have gathered in this planet. Our true treasure one day will be revealed in eternity. Amen. And that is why Jesus keep on telling to His disciples, do not lay up treasures on earth. Ayaw pagtigom og bahandi sa yuta, kay tayaon lang na, anayon lang na, hinumdumi gyud, temporary lang na. What is 100 years compared to unending? Eternity. And one day, abot sa langit dito makita, ay mauday ni akong tigom dito sa yuta, Lord. Kato di ang pagsimba nako Ginoo, kato di ang paghatag nako sa offering, katong pagsing nako sa choir, katong Lord ni sacrifice ko sa church, naa dito'y katumbas Lord ni sa langit. And that's the purpose, beloved. Because your true treasure, ang tinuod nimong bahandi, di gyud makuptan nimo dinhi. One day didto na sa eternity. Amen. Next slide. Now, according to astronomers, they estimate that in our galaxy alone, we have our own galaxy. If you study astronomy, stars, we have our own galaxy. I think one galaxy is composed of different many solar system. There are over 100 billion stars sa ato lang galaxy. I'm talking about outer space. Sabi siya, no, asa na lugar bangkal, Pastor? Galaxy. Outer space na ni mga seniors nato, de mga beloved nanay and tatay. And in the observable universe, the entire universe right now, ang ilang na-estimate lang, wa pa man gid nila naabot ang pinakatumoy sa universe, wala pa gyud. Never. Pero karon ang ila pa lang naabot sa mga scientists, sa mga astronauts, astronomers. Ang ilang naabot pa lang ingon sila, there were trillions of stars and galaxies all na-discover pa lang. Wala pa nahuman tanan. Di pa sila kaingon kung 1/4 na ba lang naabot, 1/8 pa ba lang, 1/2 na ba? Wa pa sa kabalo. Wa pa sa kabalo, asa taman ang universe. Sige pa lag laroy-laroy sa kawanangan, pero ang ilang na-discover, trillion na ang tanang mga galaxies o ang mga stars.
Imagino ni mga trillion, lisod man kitang ihap og 5,000 lang kabuk karnero, lisod man ihapon. Samot na ng trillions ng gisgutan. At tanawon ninyo hanggang naabot na kag stars, Pastor John. Tungod ani. Now, look at this picture. Next slide. Tanaw gino mo picture kay naa dihang planet Earth. Nya sa planet Earth naa diha atong simbahan. Nya naa diha ka naglingkod. Now, did you see this? Ari sa tasa. Agoy pastilan. Kani kita mo ani nga aro. Kani ari kaning dot murag tuldok. Okay? This is our sun. This is our sun. Kanang sun ba ni buntag makita ni musod ang hayag sa bintana. Mao ni atong adlaw. Uy, kagamay ko na Pastor John. Dako kina atong sun. Pero sa itandi na aning mga dagko nga mga sun pagyud si Betelgeuse. Ano sa basa? Betelgeuse. May natin mga call center agents. Antares. These are one of the largest sun nga na-discover. Napay wala na-discover, sa karon nga na-discover, mao ni sila. Actually, ang pinakadako napay isa ka pinakadako gid nga layo ra ni Antares, ha? Ikumpara ni si Antares ang biggest star, one of the biggest stars og si Betelgeuse. In ani kadako atong sun. Ha? Nakakita mo sa akong gitudlo? Sinanay tate, usa man pastor. Muna tong sun. Kabantay mo sa kilid sa sun, tutuki ko ng tuldok, kilid ana nada ang earth. Nakitaan wala. Kilid nada ang earth nya i-zoom ganing earth. Yana, i-zoom. Naa diha ang bangkal. My point, beloved, is what is man? What is our status compared to other creatures? Pirtirag yung pinuha na to. Ha? You know, stars lang na. There were unnumbered galaxies and Milky Ways, including sa mga kanang mga kanang mga black holes. Daghan kay sa universe, mura ranig mga pino kay abog i-compare nis mga Milky Ways. Pero sa karon ang Antares, ang isas pinakadako nga adlaw sa universe, ang sun nato mura ra gyud tuldok, wa pay labot ang earth. Unsa na tong balay? Unsa na lang ta? Pero ang point nako is, ikumpara ta sa ubang hinimo sa Ginoo ba, pirtirag yung ordinaryuhan nato. Right? Naminaw mo? Pirtirag yung gamaya nato compared to His other creation. Nagtituyok lang ta Cebu, sa Pilipinas. Feeling na to, ninduto, gidis tao, no? Okay, ako'y noon kay ko, na ako'y naaraman tas Pilipinas, nagtuyok, gawas god sa outer space. Tanawa ang mga creatures dito. Tanawa, pinora kayo ang tao. Wagid tay believe kung buto no naon, kung maglunok man ang universe, ang unang luwason sa Ginoo kaniki mga dagkong mga sun ug planets. Uy, luwason ako ni, di ba? Ato kung maglunok o magbagyo, una TV mahalon kining sakyanan itago kay mahalon. Kita gagmay ra man kay tas tanan, di na ta halos unta da ginuton sa Ginoo kay pino kay tas tanan. But I want you to be amazed this morning, beloved. Next slide, please. There was an astronaut, iyang name si John Glenn. The first American to orbit Earth. Pag adto niya sa outer space, unang Amerikano nga mitan-aw sa outer space. Pag abot niya sa space, nakita niya ang planet Earth, ang solar system, ang sun, unsa kadako ang universe. Kabalo ka sa ingon siya, to look out this kind of creation and not believe in God is to me impossible. Ingon si John po ingon si John, pagkakita niya sa galaxy sa outer space siya, ingon siya sa Bisaya pa, kung ang tao makakita lang unsa kadako ang universe, nya di pagid siya motuog Dios, imposible gyud. Right? And that is why many scientists, even astronauts who were sometime mga atheists, di motuog Dios. But when they saw the creation of God outside sa world, na-amaze gid sila. They believe that this planet will never be here if somebody assigned and designed all of these things.
Imposible ning mga planetaha magkanindot og ma-arrange og insakto kung walay kamot nga nag-design og nag-arrange nila. Amen? Now, tanawa, gamay kita. Next slide. Ingon si David. Psalms 8:4 and 5. When I consider your heavens. Ingon si David, Lord, sadang namalandong ko, Lord, sa kawanangan, the work of your fingers, the moon and the stars you have ordained. Now, go back to the picture. Kung sa ingon, gamay kayo ang Antares, ang sun, pino lang kayo ang mga earth o ang tao. Gamay kita nga binuhat. Pero ingon si David, Lord, ikumpara ang tao, Lord, sa outer space, sa moon, sa stars, sa planets. Gamay kay Lord ang tao. Pero look at verse 4. What is man that you are mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him. Lord, gamay kay mi kumpara sa outer space. Pino kay mi, Lord, pero ngano man, kinsa magyud ming mga tao nga imo magyud ming ginaog. Amen? Imo magyud ming gipakamatihan sa cross. Gusto na ko ma-appreciate ninyo ang value sa imong kalag. You are priceless. Priceless jud ka. Ngano? Kining galaxy, kining outer space, the Bible says, one day, all this creation will be burned, will be swallowed by fire. Sunogon na tanan. Once masunog na tanan, wala na. Pero ang imong soul na agihapon. Amen? Because your soul is eternal. Bisag unsa na kadagko, pero the point is, kausa lang na mi-exist. Once masunog na, wala na natanan. Pero imong soul, mamatay man ta physically, mabuhi gihapon atong kalag, hangtod sa walay katapusan. Maunang priceless imong kalag, kay dili gyud na mawala. Amen? Mo ni si Paul, mo ni gingon ni David. Next picture, 2 Peter 3:10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise. Tanawa ha, sa katapusang mga adlaw. Isa sa mga dagko nga event inigbalik ni Jesus Christ, sunugo niya ang kalangitan. Sunugo niya ang outer space, katong mga stars, galaxies, black holes, mga sunog to tanan. Tanawa ha, and the elements will melt with fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned. Ang kalibutan, literal nga planet Earth, ang sun, Mercury, other planets, sunugon to tanan sa Ginoo. Maunay katapusan yang judgment gyud before mag-great white throne judgment. You see, ang tanan nga gisuri-suruya nato dito sa Hong Kong, gisuri-suru mo, nakadto na. Ang tanang suruyanan sa tao sa Hong Kong, sa other places, bisan tong among lugar sa New Zealand, sagdi na lang to. Sunugon to tanan. Unsa man, kausa rato mi exist. Pero ang imuhang kalag, forever gid na. Mauna nga maunay at timana og maayo. Amen? Amen. Ug dapat ma-realize nato na. Next slide. The elements will melt with fervent heat. Stars will burn out. Planets will crumble. Galaxies will vanish. And all earthly things will be gone forever. But your soul, your neighbor's soul, bisan tog sabaan ng imong silingan, pero ang kalag ana di na maapil og kawala. Your friend's soul, kanang friend nimong kuyog-kuyog everyday, na anay kalag gihapon, apil pud na nga di gyud mawala, will live on eternity, never fading, never ending. So kung naa may tagaan og bili nini nga kalibutan, ang kalag nimo, ang kalag sa imong silingan, kalag sa imong pamilya, kalag sa imong amiga o amigo. Maunang sa kadagang gihimo sa Ginoo, ang tao ragyod ang iyang gipakamatian sa cross. Kay ang tao lang ang dunay kalag nga mo last forever. Amen? Amen. Now, next slide. So God will burn the universe, but He will never erase a soul. Why? Because the soul is eternal. The soul does not
die. Now, next slide. Think about your loved ones. This time, I want you to think about your loved ones. Friends, imong pamilya, imong bana, imong asawa, imong anak, lolo, lola, uncle, aunties, kapamilya, imong friend. Tanawa. Can you truly be at peace? Can you truly be happy knowing that one day they might face eternal sufferings in hell? Magdungan mog pangaon, magdungan mog outing, maligo mog dagat, manuroy mog asa mo manuroy, mag-smile-smile ka, kay naamos nindot nga lugar. But have you ever think kana maghuna-huna ka ba, hala no, lipay kay may dinis SM, hala no, lipay kay Miss Ayala, pero kabalo ba ni sila nga impierno sila padulong kay wa pa man gid ni kadawats Ginoo? Do you think kumplito imong kalipay? Oh, ayaw paging selfish. Revelation 20:15. Anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So nangaon mo sa imong mamag papa, sa imong kaliwa sa, oh, happy birthday na ka, salamat tayo, salamat tayo. Happy kay mustanan, napay cake, romantic nga place, on sa nga lugar, nindot kayo, nindot kay ang view, happy kay mo, and then nisulod sa imong hunahuna, kini nga sermon, hala no, kini sila, wala para ba ni nakadawat sa Ginoo. Pero happy kay sila tan-ahon, kabalo ba ni sila nga one day, itlabay ni sila sa impyerno? Do you think makangisi-ngisi pa ka? Kung wa kay pakialam, makingisi ra ka. Pero kung na kay concern, mahilaw lag kalit imong smile. Look at this picture. Next picture. This is a family bonding picnic. Sa park, no? Tanawa din na ang duha ka couple, mag-asawa, ilang anak, ang teddy bear, nagako sa teddy bear. Napadira ilang lolag lolo, nag-blow pa si lola og bubbles. Listen, tanawa. Kumplito imong kalipay nga kabalo ka kanibiyas nanay ug tatay, agoy di gid ra ba nimo dawat og Ginoo. Kabalo ka sila nga one day dayungan sila sa anghel, ilabay sila sa impyerno. Next picture. Family meal or dinner or gathering. Nangaon sila. Nindot ka sa tanawon sa picture. Kay balo ka sila, for example, ikaw Christian, ikaw Kristohanon, naa ka dinhi. Ani nagtanaw ka sa ilang picture. Nag-ano hala ka ni rebas angkol, akong tapad, wa gid ba ni dawat sa Ginoo. Ingon biyang Bible, ang wa kadawat sa Ginoo impierno gid biya, kay balo gid ko asa ni padulong. So, di ka makonsensya. Next picture. Hanging with your friends, naamo sa Starbucks, coffee shop, milk teahan. Nag-inom-inom og milk tea, inom-inom og coffee, nangatawa pa mo, gikatawan nyo ang mga buayas flood control. Nangatawa mo. And then, ikaw, nga Christian, nagunahon ka, si may pangatawa, pero may impirno ra ba gini sila? Do you think ganahan ka mo katawa? Adi, hunaw ka, mo share ka, kung ay maulaw man gyud ko, maulaw ko, pero may impirno gini sila. Tanawa gud unsa ang feeling. Next slide. How valuable is your soul? Just look at the cross. God did not redeem you with silver or gold. He did not send an angel, a prophet, or a guardian. He sent His only begotten Son, Jesus Christ. Tanawa ha, gusto na kong makita ninyo ang bili sa kalag sa inyong amigo, kauban sa pamilya, o sa inyong kaliwat. Ang iyang value, importante kayo. Ngano, tungod sa kadaghang pwedeng naogong Christ, ikaw gyud og sila pod. So if you want to know the worth of something, look at what someone is willing to pay. Hinumdum ko sa painting ni Juan Luna. Ang painting ni Juan Luna nga nawala, isa sa mayang famous kayong painting ang Spolarium. Pero napagi mas nindot kay di ay nga painting niya nga wa lang nakitaan. Nakitaan one time sa part sa
other countries, pagkahibalo sa mga kaliwat ni Juan Luna nga ang painting niya nakitaan, gipalit, pila ka milyon, wa sila paki basta mabalik lang ang painting. Ingon ana atong kalag, basta kay balutang importante kayo sa kabutang, balag unsa na kamahal, ato yung paliton kay importante. That's the price of our soul. Pagkaibalo sa Ginoo nga oy padung tag impierno bisag unsa pa kamahal, bisag ang kantidad sa atong kalag, kantidad sa anak sa Dios ni Jesus Christ, okay lang kay importante kaayo ta. Amen. Gusto no ko makita ninyo inyong worth. Next slide. This is the reason why Satan wants your soul. Pagkakita ni Satan, uy, kini, labaw pas gold. Kini, labaw pas diamond. Mo nang si Satan, ang unang target niya sa Garden of Eden, ang gold ba? Ang diamonds ba? Dili. Ang unang target ni Satan sa Garden of Eden, ang tao dayon. Mo nang interesado kay siya. Satan does not care about your car. Gi-offeran ko niya worldly things. Wa man siya pakiana. He does not care about your business. He does not care about your phone, your gadgets, your social media, your friends, whatever you have. He wants only one thing, your soul. Iya kang bisihon ug maayo sa mga kwarta, material things, aron wa na kay time sa Ginoo, aron iyang maangkon ang imong kalag. Mao nay point ni Satan. Kay ngano gutang iyang daginuto ng car, kay balo man sa one day masunog lang na. Balay, one day masunog kwarta, offer sa kwarta, pero one day masunog lang kwarta, pero nakita ni Satan ang imong soul, nga di ni mamatay. One day, mo ni mo worship nako sa hell. Okay, kani akong target. Nya di man ako makuha direkta yung soul kung di nako sa offeran ani. So offeran kag maing Satan. Your soul is priceless. Your soul is irreplaceable. Mo nang hangtod karon si Satan. Sige siyang samok-samok sa imong kinabuhi. Next slide. The devil is willing to give you the world pleasure, money, comfort, sin, if only he can take your soul away from God. Buhaton niya tanan, basta mapalayo lang yun ka sa Ginoo. This is why Jesus asked the greatest question. Munang si Christ, ingon siya, okay, so what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Munang si Kristo, okay, sige, mag-evaluate daw ta. Maangkon nimong butang sa kalibutan, pero imong kalag, impierno, naa ba kay ginansya or wala? Mo na question. O kung answer nimo is wala, then dapat mo na atong pinaka-priority. Next slide. So how should this truth change your life? Ang soul di ay importante kayo, so unsay impact anis imong life? Kaya ng Bible, not just hearer, but doers of what you have heard. So nadungog na nato ni, unsa may imong decision. Make sure your soul is saved. Amen? Sigurado agad nga luwas imong kalag. Number 2, don't gamble eternity. Don't delay. Do not assume, murag. Klaruha yun. Ayaw langay-langaya. Repent and trust Jesus today. Value other people's soul. I-value yun ang kalag sa imong mga friends. Next slide. So if the soul is eternal, if the soul is priceless, if the soul is God's greatest treasure, then we cannot be silent. We cannot be comfortable. We cannot be selfish with the gospel. Amen? Kay importante man di ining kalag, di man di ini mamatay, di man di ini mawala, wa man di ini kantidad, so di ta pwedeng muhilom lang. Mo share kita sa gospel. Amen? Mao nang sige tag encourage, sitag training, sitag simba para makasuluin, makadala tag kalag diha sa Ginoo. Mo nang naatay mga mission works. Mo na yung mission lisod king work sa usa ka missionary.
mingaw, ikaw ra usa, wa pa kay amigo, amiga, biyaan pa niyong pamilya, mo adjust kagikan si mong zone, nisod kay mag-mission. Pero kung walay nag-mission sa Pilipinas, I don't know kung masave gid ka. May gani na nag-mission din eh. May gani na nag-mission sa bangkal. Na-save yun ka. Muna karon na-save ta tungod sa mission, pinagis mission, nag-mission po ta sa Barili. Nag-mission po ta sa Cebu, Surigao, o sa Siargao Island. Next slide. Because one soul is worth more than the entire world, let us give our lives to the work of missions. Amen? Atong tagaag dili ang buluhaton nga related sa pagluwas og kalag. Bisan pag magpa-tiles ta dinhi, magpanindot, magpamarmol tag bungbong o ato paninduton nato natong building, pero kung walay kalag nga masharean sa gospel, wa gipulos ang atong pagka-church. Ang pinaka-purpose nato dinhi, mas spread ang word. Maka-start og mission work, ma-share ang gospel. So, let us rescuing the wandering and bringing every precious soul to the saving arms of Jesus before eternity closes the door forever. Sa di pa in taon mo rapture, unta daghan pag maluwas, apil atong kaliwat. Amen? Amen. Lastly, I will end this with this last picture. If one soul is worth more than the whole universe, then let us pour our lives into missions with urgency and compassion, because every person we reach may be the one priceless soul heaven has been waiting to save. Ingon ang verse, I say to you, there is joy in the presence of angels of God, usalang kalag maluwas, tibok langit nagambak-ambak sa kalipay. So kung sila sa langit malipayon sa usa ka kalag nga masave, unsa pa kahata, amen? So kung para nila importante ang usa ka kalag sa usa ka tawo, maunay atong pinaka-priority. Amen. Let us all stand, please. And let us sing our closing song. Church, ako ning giwali para dili lang mo ma-inform nga naatay mission. Di na ko gusto nga makahibalo lang mo nga naatay mission. Gusto nako nga ma-encourage mo support gyud sa mission. Product pud biya ka sa mission. Na save ka tungod kay naay nag-mission. Amen? And in fact, sultiante ka, ang pinakabugat nga task ang pag-mission. So encourage tamong tanan. Do not just pray for our missionaries. Set an amount of money. One thing is sure na ko sa inyo. Kana, dako gikinagtapang. Of course, di na mo agin ako for sure. Direct na sa itong mga missions. Isa ka prayer, isa ka offering nimo para sa mission, pila na ka souls ang masave. Ug mao ni pag-earn o pagtigom na tubahan din kuhon sa langit. Let us sing this song.